Nije smio niko priđi. Jebo majka, ja ne znam da li smijemo joj raditi. Što? Da te boli ruka. Boli ruka? Hajde onda, da donesimo, vidi sad za čas. Ja mislim može ima kada bremi. Jebote, ona. Ruka mi je trnula. Ću još jednom, ali nije znak kameru, da bacim gore. Ajde, baci. Šta će joj biti? Čuli su našu namjeru.